Kızıl Kocu'nun Kurçer sumuzunun ündesinin çöptakçıları kadı törenler Alexey Monkuş bolgaş şeŋne namattay boja sudak tepçerde ögle fermazı aşılağını açdı bolgaş etkir baza sütkür yankı uqsalık nekterini azıra böstürbüşan sigen bolgaş tara sulanның çağı tüzüdün çılдың aja opçorur erez gece kişilerge xamarjır. Bizim kurtlavardan bak Kızıl Kocu'muz kabir sigen ispadına oza. Kayır attıklar. Hala bundan 5 kere doğan attık var mı? Onatkadı bodugarında. Iya, bizim kurtlarsın malısıqa. Malga reyin kılırdır omandan boşandan üstün sigen üske yerlerde sigen benim argamda hanmada. Uska jediştirir deşmede botlarsta oza şağalı oza. Kılgamız badam. Bizim botlarısın oğmunda aday emin attık manekten hangi olduğu semende al nekter doğumuzga. Sütkür nekter. Ya sütkür ram mekkancın hanım o günlerin tetkindeydi o. Tırman varla. Geyrafort dünyasına orada nektar almamız. Etkir ruhsanı. Etkir ruhsanı. Anlaştım istemde semende al nektarlarında etkir ruhsanı nektarı var boldur. Çeşe başta okurdu. Bizim bozun biz ağırıydı da hem çüz piyajı gibi. Biz bir duvara gireydi, beyzen gektarını gireyimiz. Tarağını, sular tarağılıyımız. Yani gira olgaçtın oğusunda tarağırızға ünler bolgan onun ulaştın yanı uğattırıp baza son urgap amık keldi tarağını жылында yanı uğattır tarık böğüdür deşkin yanı senep yanı ardılar güleyimiz. İduar жылында hanım 200 gektarın ardız bu жылын 300-400 gektar ardız bu 400 aza öde vergi. Bozun qağnaşın maydallan bazam han basa ayırbasıngan 2 yıl boğamız onda ki düştü beydron. Hamdık da azı bazam 2 vergen otmak kılır bergen mada. Amöske qozunda da qağnaştım bazam meymarın ejaran. 400 hektar köktü şıqtık yerden mal jeminge açıklar ot sigenini gezip baza olla kerek hemçerdi hobuş ölge Kızıltaz sula ürezinlerin çaşkan tünelinde güzün çağı düşütü taraşlar ajab alır. Jer ajılağın Cangız Xatı tepçerde çordup durarın Ögbüle fermasının oturtukçusu demdegledi. Oğmunda şalla aday estin maldap çoran gezip durgan sigeni atında durar şölder den sigeni ondra gezap durar biz oğmunda adayımның baza maldap çoran kışta Cangız Xatı'dan da baza sigeni baza on gezip tarağını sulanın da tarttırırız erge kıştağısta 500 gektar jerde Püdünüler han sigen gezip ana tarım sigeniz tarttırır tarağı sulavız 500 gektar jerde boltturar. Bu жылын 400 gektar şerde tarağı sulanı kılgamız. Aja algan sigeniz derge mung kreton, mung ton sigeni kılgan biz Respublika kurlavları Kızıl Kocu'nun kurlavlarında deşit bazı sigeni kılıp bergeçtin. Bazı Baytaga Kocu'un, Parın Kocu'un, Erzin Kocu'un deştin. Bazı kurlavı sigenlerini Minsirkos ülökpen botturur. Taravlı sulanı bazı 500-700 tonu algaçtın. Ажылжын халдарыз чедер пол төгөр акыларым заларып кылып турар. Техникабыз карай бергедей бер техникабыздан биздин алдыбыз по семейная ферма Öble fermасы чезге киришкештин bir traktör, MTZ bir traktör bile han nektar alganız biz. Mol traktörüz, Cangız traktörüz küçetbes. Ol uyede ajalgı yezinde bizler öske bazı han biçede açıla vardı mesela öskün jezin baza. Bu tarlığa söyledim uğattıra deysem sizin o potlarısam Cangız traktörlük bizim on kadından han beyce öresin traktör han jezin açılıp Öylezlep yaptırış temleştirip duruştun yani aylıp duruş bizim. Biçi traktörler han aylas adam şaa olayım o traktörler baza. Ulu obyon olsa da os botlar. Yaştım miskem ulu arkalı bu şehir jarır ulu güçlü traktörler baza. Ulu atlar da podar baza. Gira isteyecektin traktörler baza. Son çölleri sonra mugatlar zamda mugatlar olur. Şehir baza ki otlar. Taraf daha nere? Teknik gerek. Alhamdülillah teknikler gerek.
Мерге техникалам ян айлап бада септен түлөзөтек үйени чарыр болуп турашын. Кызыл Кожунун кур жер суурда көй тоона сигеннин база тараанын элбек түзүдүн ажаап чорур аждагылар эбеш эбес. Олардын арасында по эптик демдик алышкылар барык бүгүн республиканын кереглерин кандырып чорур дер болса көредик жок. Ол каман жок. Жылдың на тараалаң болгоч оот сиген 2 күндөр деп санадыр. Улукем таңдык ожундарынын чамдык ажлагылары бу жылын Кызыл Кожундан мал жебин белетке болгон. Ямал өскө кожунун барезет Курлавар сигенерлер гатты хараханам марта мунгрер улгон белектер сүз болсена алыштын эле мага сиген яжага Сиген кажасын иштинге. Ие, сиген кажасын иштинге. Пил түрүгдө жеже качкы ойган боргайры. Божаларам сайкыл сигенде күскү сигенин килограммы заңга ордунам колду 300 пежен дештин бор. Күскү сигенин мода чийге бер боран 300 пежен дештин. Чайымдан он жыл көп кезінде білеттік мансыгендердің база келді мен ар бор. Біздің республикаға қолдуылаза елейін қылғамыз 100 ажырлауыны. Қызыл Кожунға азам жейір бірет оғын елі қылғамыз. Мал құрдылар сігендердің қолдуы байдайға баруым дештің ялыр чотқамыз. Қызыл Кожунның ішінде поттарының база аразынан ян тараптыламыз, оның мобилизация дештін чортқан олардың өглелеріне база, ян үлейін сигендеріне база. Кечегерен элбекбегер мобилизацияга. Мобилизацияга база ханымында ийга мас үлейін. Кайы Кожундар жорган. Мобилизация олу біздің Кызыл Кожунун іштінге мобилизация өзіңге дештін. Оны ана жерле бай езін де естештін делем ян үлейін таратқамыз сиген аза. Езін де естің ұлызы пістен кейбап, осы қазын яңғылып бет тұрамыз. Селі хан бұл пістің жері біза лейін, бұл бүгін республиканы хан біче лейін қандырған делі аңға бригадтар біза орында сиген қылып тұра олар біза еңдері мұна бес біза хан республикада нар харадып, нар сейдештіріп. Қулар толя дештің, ол алышқылар бар артас дештің. Құлағы отчылар дештің. Онламда не олар өзеңдер едін. Аңға бригадтар тұрғыстылығын. Ол ышқаш, толы өз мобилизацияға таварышқан олдардың өглелерін картошқа біле қандырар, бұянлық үйлі база төренлерінің ажылжын өглесінге онашқан. Мобилизация дештің көде ажылаға ямызы біздерден хан база тілі қылған. Ол олдарының мобилизация чорқпан олдарының өглелерінге өзі иетон чатты картошқаны деткімже қылдыр берген біз батарыстың мұны ұстын. Bir de onun çartık kartoşkanı tozu koyunca, bir de onun ersin koyunca bergemiz. Жеңберикчи күчтүк ечернин бергени чейир бажык тоона Кызыл Тастын суланын түзүдү тараждарынын кур жер суурда пажыгында керимишинде шыжатын чыдар. Тара кулдуралардын элбек түзүдүн база оң үрезинерин кадагаларынын аңгыда оны кургадыр олушкач дербедеш мал жеминге ажыглар талган кылып белеткер аңгыс кыла дергизок чугуласын үнелеп билгеш Совет үйдө октатына берген караштарын септеп алырын алышкылар шийит бирлен. Нитти şöyle 1700 kvadrat metr болып бір небесінің болса аттана қылуар болса айылжын олттар база зыптық бер болып бір дейін. Кәчелері қымдар керек баа болса тарасларыңа бұла айдывар олар. Айдывар болса мам арғылар, аштар, құрқадыр дейшінгі ұстар баздыра бол. Тарашық жарыс қуаттар қылырды. Бұл көдeye ажыл ғаямызының теткімже программаларын жекіржейір дейштің базан сорлған салалғаштың база оны проектізін қылып тұрар біз бос қуаттарының. База оның әр база шеніп кер. Төмеде болдынмас та база чазынан боттарыстың күжі база қырын яш туғылып база ажылы зәгдей беріз. Оқтаттыңған складтарының гаражтарының хан iyi үш кезейін алдыз. Тугла септетіне эрхрежелерин матканары азы шагдагы үйенин эркен бол тозонжулардын эркен жыл шагдагын чөлөрү олгаштын ханалары буступ түжөрөлөр түшүп турат. Ам тугла септетіне эрхевилдигжелерини аңглап алган болсо. Ханалары пыжык аттык манжалар. Тарас кылатын туда талазы Латвия республиканын көдөжлыгы ямысынын теткимчеси барда болса, агар сан женнемей салыр ашаланырышкан база негетин турар. Инжангаш акча көреңги жетишпес та болса, келир 2023 жылда поттарынын күжү биле туду бегелерин кур жернин таражлары када төренлер Алексей Монкуш болгоч шеңне наматтай тыңдатып турар. Мерген онтар буян оюн айдын куулар телекомпания Туба Жер 4.